Shubor nakaslem jong unong san hima. Uba Manuel Badwar uloong baka Kongres kakwa baka yung bishar kan yad kat kum kiri disensyar lakalong ban mat gerteng ni ban amat gerteng ki saunggut ki mali ka Kongres ki bla phetno nagasing ya kani ulakran minta kasni kat pu pratrik nailar ajar pesan hakapor baki let ban ujor ha ulam phang ya kini ki saunggut ki mali ki bla phet nagasing bakan thop yu ba Charles Marngar MLA ka Mohati Dr Celestine Lingdo MLA Umsning ba Gabriel Walang MLA Nongston Badi uba Ronnie Willingdo MLA Milliam Constituency kibala rungno ashak NPP. Ya kani kumukot duma la ujor de uba Ronnie hakapor baki laingut kila phet nakaseng bat rung shak NPP. Hendai minta hadian ba uba Ronnie ulalit bandrung sela de hak NPP. La shimtino de uba Manuel Badwar kile thuru bakani ka case kadei kibala pha naka AICC na du dalhi. Uba Manuel Badwar ulaong bagaseng kan ujor lang yabaro kat kum kikindon balabu. Ula ongru baga politics menta kala jabo but what u speaker ru ula no tarajur umlong lai luot shu kumbin shwa nagaliang kaseng kan sa ujor saha Supreme Court lada ulam phang shim khya yakjing ujor bangin file biang ya petition jogi ya ka disqualification jogi ni MLA baki pen namar pla su thu hi kal along ka kshat ndai namar ba por ba phet ki MLA ning kong man shwa kitu ki laingot ki ba phet ning kong te nakisangut bangitan nakisangut bangitan por bagi pet kitu ki laingut ndai bagi pet lai ka ju por te ki pet sha ar dalah hadin sisni arsingi sa pet sa iway te itu ipor ibaki shimpor ban pet ni ar sa iway katuri ka por ka bale se itu ibadam dan baka parti idamwan sa parti 4 bu ka resignation ke te obviously katu ka kampat fit king katu ka 2/3 ratio te hakatu ka jing bakam fit itu ka 2/3 ratio te ngirung idan ki proof bangidan ba idang dan baka party tinggal file ka petition ako to sien ro te iba file pa ka petition should day man ya ham no bi di ba roni te matay ba roni la mi lang no ya naka party te obviously ngimla but should itu ka case punto fi tingi hab file biang sa sien kan along no ba ubri ba file undan show bangi te matang ni file lang te habang i file ba mata tingim file show tang na mata kitu gilaingot matang ila file ba roni ro kan amar ba kala hab lang te kala along ba hab pateng na kuwai sa kawai kala along ba hab kendon mo ki kendon kila hab lang te mata kani ka jingle jung irum dei bang ong bangi le bang mot sni no ru ndai ngi so tho ba habakut ka constitution jo ka country ni hab ya ban ndai ada snap kerpang na mata jongi bakin suya lat kumni bakin sule bakala kumni ngimdai ke bansha namar ba kani kamdei bang ong bangi le tang na mata jo kini ndai ngi ban peni kan luk sawa di ki khna ki ba ki ban wan pateng jongi ru te habang i fight ini ka case mentang i fight ndai ba ong ba i fight ki i fight knang ban uplift ya ta constitution kan ka law ka an ka bala abu ka sarkar ka di baniat entah kan te ngi kwa ba ngi dan ka jingkerman bagin job ru namar bagi suthu jing bakala kala dei na kaleng juki ki evidence ngi bon ba te ngi file with speaker ngi shong house speaker jing start jing nang jungu ada speaker suthu te ngi se pek kamno ngi ya chakmat dei ngi suthu bo speaker dei ban suthu Please number 5 but na number 10 baru ni. Kasimpor bande ki kot Islam de ka basong namar ndai bo jong phet mta sing la shan ni file no ta kamla ban long te ngi ap shwang i hapan biang neng ki kot namar Letter tidak. oh ta ka letter ru kadang supaya hi apo Ka Islam ki kami ka Islam menre karena kada ba hadin ba na kaleng speaker ka first round bang Iwan. Kalau ba na kaleng speaker dismiss our case. Itu ka port hadin tetap na kaleng jumi ka cepo high court. Na kaleng juga high court sedang ban hearing ya ka petition jumi di kajiano bah ka like kotor Julai di baru di Lamino di kakis per kawan kalai tarik di kalai tarik nak kalai juni ya withdraw no nomor ba kalau long infructuous nomor ba nak kalai juni baru di Lamino petitioner juni hadin bagi ada kocol nomor kani kadai kakis kembali tang nang ni na po mi kalayan kadai ba nak kalai na po Delhi they keep asking us nanda kile na ro syadong nak matagi bangi depan final dan nak takana nak kalai yang cukup parti ndi na po state rena po ICC ki elek nak bertanya bang ni hapan fiber. Dia nak kalai juni atau mutani orang ini. Dia nak lomba mentua petitioner dei baru ni. Mata nak kalian juni ila shimti na mga ko menurut. Kung mga kapao, kaliang speaker man kapor uang bet ba
ka jing defect na jom di amali ka kongres ka dai bet ka tum ka ai klem da long kam da penting ni ka tribute Fi kata kin boong ba ka politics man ta kala jobo te. Tu wado speaker ulah no tarjur te umlong independent show ma umlong man shwa. Te kani ke ingi kwa man pen sutu ik pat ba ro kan maru reject lehi kani ka case ba man taru ta makadon ka high court do mangila man leng pangin ngila ya long ready lupa hi man leng ta sha high court namang mi sutu ba ka case ka klanite then saya pet ken benar kam jinang jista na kan ro then saya pet hadian habot ka history ka sapawi talong saya di hismat. Kok baik kini sangut mat kerteng baik bentuk bagi MLA bak injur. Long di ba man ngi kwa baik kini sangut mat kerteng ni ngi kwa ba at least kan nya kata ko kum bakalabu constitution de country kan. Jadi ba khamai rumah jadi bam khamai rumah tamalong bansyu ailat pa bansyu le bagi ka paman bagi fiat pathar ka paman kam de kan kom kan. Ngadan kani ka case persya ikilaingot pa aswa inun roy baro ni status kadan hang Kani kadan apa high court. kila ban batay ka status kala ya haduan Natara orang ngala patay kana du ne kalomba nakalen chungi ngila file po high court nadu banai mat te hadian la ai notice kituki MLA kituki MLA baro nata ka high court kala pan ya affidavit chuki te on the process nakalen chung speaker lo de file ka affidavit ndai kari ka basa ka distan ka affidavit kituki MLA andre shoban kin file kituki MLA ka nakalen chung petitioner ino ya ka parti tina kale te hata ka por menung long infocus no tina ta kada nakale juni ni haban sedang biang menta from the scratch nadu wasdang te have nadu wasdang te tamba nakale juni ru ni kami ya baru niru ni file percaya iya Makalai ya lang nomor ni Kesam mentas ni file betul berak sawut betul ni file separate petition separate ya berak sawut nomor Dr. Celestine Gabriel Mbak Charles baru ni file separate petition. Nama kini kisangut ki pau baik bakin start do lidar mo. Bak besen pala. Tadau imik no. Tipat hilap. Ya kata that is out of syllabus nak kita kapal. Bani hapiran Ya kan competition. Kalau ada competition satu state berfai baju tu head set. Kibon. Pilih apa Arunachal, pilih apa Manipur last term kadon ka judgment apa Supreme Court hal berbagi Manipur. Kalau kongres Tikipun kilapun ki sapo dari ini. Narupo Goa, narupo Karnataka, nadu apa apa Manipur Arunachal. Kibun ki. Hani oleh si kadai terkesin nikong atau nikong ya kesin nikong bagi persioni bagi oleh cahaya korang. Rekiwe mecuati kalau ada apa speaker, andre disqualification petition di kadai ka first time kadai ka formuta bagi apa isu cahaya korang. Jangan kalian cumi dia bagi perkut cahaya korang. Ya kani ka case kadang ada sekali ka appeal high court atau ka appeal kadai ka Supreme Court. Di lara ni agree na speaker ni agree high court ni Supreme Court dengan apa Kenapa ni Supreme Court? higher court kan kanang ya